I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. Lawo magama awumsamo wezwe awuphahlo ukukhulu kakhulu kumuntu osuke yikhanda lezwe ngaleso sikhathi. Ngakho ke asikwazi ukuthi emveni kwalapho kwase kusungulwa uhulumeni oyintando yeningi kwaze kwaba khona i-court of arm ubungcwele bethu ukuthi kulandwe ngisho amaqhawe emazweni angaphandle. Leyo nto leyo yayitshengisa ngempela ukuthi is a symbol that must never be untouchable. Our government and our country and our politicians have been too comfortable ukuthi bavumele abantu aba-illegal in this country bazenzele umathanda. Bangena bayaphuma, bangena bayaphuma. Ngakho nje basila asizugcina la enkantolo siqonda ngqo kwi-Somalian embassy kaNdzawethu. Singengakanani siyobashaya singengakanani ayiliwa ngabuningi kodwa iyanqotshwa kaNdzawethu. Sibonga kakhulu kumfowethu uPhakela njobe khona esuka kwelesehadini ehamba nomfowethu la ufuna emntwini beyobabaza isimbe sehlele emzini wakhe njoba nami lapha abafowethu bafika qala ngishiselwe umuzi. Leyo nto leyo i-symbol of unity ngoba akufuneki sihlakazeke udadewethu uMangolese uJacinta usesikoleni uyabhala ama-exam umfowethu uPhakela nathi sonke siyacela ukuthi ama-province onke neNingizimu Afrika yonke isukule asikwazi ukuboshelwa ukugcina umthetho bese sizoboshwa umuntu okuyena owafundisa abantu bonke eNingizimu Afrika ukuthi abaholi bayathuka. Wathuka ubaba uJacob Zuma wambiza ngomdlwenguli icala lamgeza ujaji uqeda usizi eMsimango eMaritzburg 2008 washo adeclare ukuthi yonke lento ekhulunywa ngoZuma ayikho ngoku-Amsterdam. Aphinde wadeclare ujaji eGoli ngo-2006 esasikhona enkantolo ukuthi cha ngempela akadlanga lenkani waphiwa. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi namanje sikusho ukuthi umongameli ophethe wathukutha kwaMbeki wamthuka wathi akanayo inzalo wathi uyimbongolo engazali emthuka ngaphansi eParliament emthuka ngaphandle. Waphinde futhi wazothuka ubaba uCyril Ramaphosa ethi ewabulela abantu eMaritsana. Sasingekho asibonanga kodwa ngeke siphike futhi kodwa akalikho iqala elivulile elisho lokho ukuthi uCyril Ramaphosa wakwenza. Ngakho-ke ngithi mina uma inkantolo ingibona ngineqala mina entweni engiyenzile yokukhuluma noma lebe ngimtshele kwekabhoqo ukunakala kwakhe nokuba isikhwehlela kwakhe njengoba sosithimisa nje la eGoli. Ngicela ukuthi usukume bonke abaholi asikwazi ukuzosetha i-presidency ngongizwe ngomuntu okuyena owayefunge under oath wamemezela eParliament ukuthi cha useyilunga leParliament yonke into izohamba kumthetho. Njengoba ngisho ngaphansi enkantolo ngithi mina umthetho uphile egazini uhambe nawo ngenyawo uyayina ngisho kwakho ukugcina umthetho ngoba usibonelo sezwe lonke wavotelwa abantu bafunga ngoba uvota ufunga. Ngakho-ke njengamanje ngifuna ukusho kucace ngokungahlonisi ukuthi khababo ngizothatha mina abamelike manje-ke no ngiyimele vele ngiyimele uzohamba nje ngizungeze ngithi wonke umuntu owakuyethuka uJulius Malema uma u-wrong ukudiscipline umfana kanje yena edlala i-political game eShibhini bonke abamvulele icala ukuthi sibone phela ukuthi kuyiqala mina kamthukanga ngamtshela amaqiniso ngenza kwethu cela ukunikeza nango umne wethu ngapha ubhuti wami uPhakela Mthakathi bakwazi ukuphawula labafowethu. Sibonga abafuthi bonke ngubani nje bebekhona besuka le KwaZulu kodwa singengana ngicela ngamzakwethu sambe siyomangalela izwe ngoba oMackenzie laba lembongolo le-excited ngokuba uminister le xebuka izandla lenjalo kuthiwa uGayton Mackenzie isuka lapho ilandela ngemuva ilandela ngemuva njengethishu leyasha sicela ukuthi siye lapho thina lelizwe ngicela all corners of South Africa, all people that are here and that are listening to us, even in the workplace, in the private sector, wonke amagama esiwashoyo nesikwenzayo nesikumele ninathi kodwa ngoba ngisabuxoshwa akuwona nawo nakolekweni umzwini umfowethu izolo enza ama-estimate ethi labo bantu bangapheka kwa-30 million and uqinisile and ngapheka kwalokho ukuthatha izwe vele
in the history of democracy akaze bavota abantu abaclose to 20 million labo abantu bayimisele ukuthatha izwe lembongolo ebibekwa lapha njengenkosi sengathi ngafa liyasha iyona ethe izothatha ukuba umeya izothatha futhi ukuba umongameli walizwe ngo-2029 yithi mina leaders abafana nobaba uPanyaza noSufi ngicela ukusho ngokuhlonisa ukuthi aqala ukuthatha unpopular decisions even angathandwa nayi organization eyimele wakwazi ukuba strong MEC of Education of Gauteng and sabona kushintsha izinto eziningi uPanyaza noSufi wayishintsha waphinde lapho wakhula waba uPrime of Gauteng wathatha isinqumo wakhanda i-coalition government without even ngisho ukuvumelana nabantu abaku-National Assembly wathatha i-DA wayithimisa njengesikhwehlelo wahlanganisa abantu abamnyama babusa izwe sakunqoma lokho namanje uye kuphela umholi ophumele obala ngokungahlonisi ukuthi awahamba uMogolegcele angekho emthethweni siyathokoza kakhulu siyabonga bafowethu kini nonke emphumeni nizokweseka umfowethu insizwa esuke endaweni ngokwehlukahlukana siyazi ukuthi phakathi abantu abaningi abakwazi ukuba ingxenye yokweseka umsebenzi abantu bayasebenza bayayigalela ukuthi iziphi insuku abayithathayo ukuze bekhululeke siyabonga kuzo zonke insizwa eziphumile ombomvu nomfazi ogcwele umfowethu ufele emntwini ngiyazi ukuthi ezinye insizwa uma ngenza nomzimba phakathi basesendleleni bayeza nazo zonke insizwa ezikhona nani nonke nje bafowethu makhosazana osisi bethu abangafuni ukusala abahlale bekhona siyabonga bodadewethu siyabonga bosisi bafowethu siyacela abaholi base South Africa siyacela abaholi umholi nje wase South Africa sicela ukuthi anake into ekhondene nezwe lase South Africa even i-constitution njengoba ithi constitution lapha phakathi ithi South Africa is for all who live in it ngaphandle ibhalwe ukuthi South African Constitution ikhuluma ngabantu base South Africa ayikhulumi ngomuntu ongayena wase South Africa so mangabe i-constitution before it is for all who live in it ibhalwe ukuthi ngaphandle Constitution of South Africa so mayikhuluma ngokuthi for all who live in it ikhuluma ngabantu base South Africa hayi abantu bakwenye indawo so abantu they must stop misinterpreting i-constitution yethu okwesibili kwayona i-constitution sukela manje kuya phambili sizokulwela ukuthi kayishintshwe thina bantu balapha eSouth Africa sizokulwela ukuthi umhlaba ubuye ngeqiniso ungesingenzi lento enziwa uMalema afike ethi abantu abathatha umhlaba ebese phindele ethumela i-security company yakhe ukuthi ayobhidizela abantu emjondolo ngoba siyakwazi lokho ukuthi uyabona so ke asizukuvuma thina ukuthi uMalema athi akudocumentwe ama-illegal foreigners ngoba yena evikela ibhizinisi lakhe elingaphandle kwezwe esingazi noma lelo bhizinisi lisemthethweni yini nalokho elikukhandayo okule kusemthethweni yini njengoba sizwa kuthiwa bakhanda ugwayi la eSouth Africa kugcwele ugwayi ongekho emthethweni so ke asizukuvuma abaholi abazothi ngoba bakwazi ukukhuluma isilungu bese bekhuluma isilungu esikhulu esingaziwa ugogo wasemakhaya ovotayo abantu base South Africa basenkingeni bafowethu njengamanje izwe lithathwe ngabantu bokufika njengoba sibona abantu beyibeka amakhosi bezwa amanzi ngobhoko thina njengamadoda la eSouth Africa asifune kuba bahle kumuntu asizami kuba bahle ngamuntu sifuna kuba bahle ngezwe lethu ngoba sizele izingane isizathu sokuthi sisukume njengamanje senze nje sicabanga usizi oluzobhekana nezingane zethu indoda ibuka kusasa siyathokoza nabenkosi ngamza ukuthi siyasuka manje sibheka kwi-embassy ngamza kwethu sonke nje sihlangane sonke nifuthi okunye kuvele emkababa ngenyanga 500 million osuka la ngithi ukubona ukuthi amakuchukuchu lawa amaSomalia namaPakistan imali emount of swapa uyothenga khona ayi abakuzwa kahle bafuna ibe ucash and imali eucash ayikho traceable bayithatha yonke leyo mali leyo sekuvelile ukuthi kuphuma 500 million njalo ngenyanga nomnotho uya ngokuya uyawa kwenziwa yonke into umdoti nithule ngathi ukuthi izwe lethu lifika nje yabona hlulekela ugovernment hlulekela ama-political organization
thina-ke njengamalungu solulwela kuze siphelele ngoba ngeze sisihlwele kanti kwethu asiye khona Ongena phela awuseshe ukuthi bedilela kakhulu wanento kambebeka amakhosi labezosibekela amakhosi ezweni labethu ezweni lokwamakhosi elaliwa kangakaliwa kuba kukhulu kunezimpi ezingasuka umphathi